Hari igihe umunsi wawe ugenda nabi, rwanya iyi minsi mibi. Manda, nisume nje koga nakerewe. Nge se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Nigutumye inyama zapfuye. Inyama zibika mu ndobo, kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahitanye. Nuko umunsi wanje wagenze. Wari kugenda neza yimenya Sayona. Ku musatsi iyi ngiyi yumutsa neza. Irasikukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongerateri nziza nkizi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya electronique nka frigo, radio z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro, kandi ku bikoresho bya electronique bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayonapp rikwegereye hirya no hino mu gihugu. With Sayonapp Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 466 2 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya electronique, aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge.